Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ni kombela mi support channel hi ku vona ti-advertisement. Namuntlha hi ta kha hi vulavula hi nyimpi or beef leyi nga kona xikarhi ka Mandla Gingirikani na Mhayivava. Nyimpi leyi or beef leyi hi sungule ku yi vona le ka Facebook le yi sungule hi Mandla Gingirikani laha hi nga fika hi vona a fika post a nga fika tsala ku every Xitsonga YouTuber is a music analyst. Sweswi hi yimele va hi byela hi ta clip. So clip leyi a referaka liya Sivarana Delibeta leyi nga fika yi humesiwa hi Ben Mayengani a fika posta risimu leriya. And then from there very a swi tsakisangi vanhu hinkwavo hi vone Mhayivava swikombo hey impela swi n'wi khomangi kahle i fika a tag that post a nga fika kombisa ku ya entitlement ka YouTube ne ku hlekelela ka munhu onge ku va na Mafenya Brothers mahlweni ka yena hambi ku ri hava a swi vuli ku u tlharihile. So kahle ri laha ku a tag-wa yena Mandla a ni wa hlekelela a tag-wa hi swona mhaka leyo hleka and the stuffs like that. Mi nga swi vona ku very ti-sharks ta dyanano ni nga yi vonana Samari kwalano. And then tlhela vuya kambe Mhayivava hi ti 24 ta November va ri tsala loko a ri na problem na vavanuna mara wona wo hleka na nhongani wa ni karhalisa va ku boha yena a ni Mandla Gingirikani munhu wo ti hlekela vhele se a thyaka hi swona sweswiya ku ve nyimpi yi sungule leyi a nga fika a thyaka mhaka ti-analyst ka YouTube and then Mandla Gingirikani fika ti hlamula loko ve ri loko munhu a hlekelela u ti engetela masiku ya ku hanya ma hi tshika hi dya joy. And then the comments ti vuyavuya kwa and then Mhayivava va tlhela kombisa another point very yima ni ya tlela Mandla u endle video tolo a karhi a nuha hi mfumo u swi vonile swisibi leswiya se ku ve na video leyi Mandla nga hi endla a na swisibi and stuff mi nga yi vona le ka channel ya yena. Ivi tlhela vuya kambe na Mhayivava ya diri ku lweni and then ya posta video leyi Mandla Gingirikani a ri ka ngula vutivi ma yi vona video leyi ni nga ku yi tlangeni kwala ka background. Ivi then fika ti kombisa loko lani buti a va tirha kahle a va nga hlekeleli maybe a va nga yi voni khamera ku yi kwini yi nge chayi kahle so Mandla a nga ri ku hlekeleli ma swi vona ni yi vekele ni video kwala ka background a nga ri ku hlekeleleni. So Mhayivava va kombisa ku timhaka to a nga yi voni khamera la ku yi le kwini. So after those posts di la ku conclude and Mhayivava di ku okay Mandla hi hetile yena i right sweswi a nge hi phindi swo bifa ti-YouTube. A di vuya kambe a di nga hetangi di vuya kambe di tsala la di ku na 3 likes 3 likes kahle a di zama ku kombisa ku a ku va indirect attack ka yena ku like intsanano like also his YouTube yi ntsana minkarhi leyi a ha ri na 1000 subscribers so kahle ka ku va indirect attack yo intsanana and stuff like that ni ri ka YouTube and also ka Facebook. And then u continue kwalaha ka ti-comments hey a ti ri ku vuyeni phela hayi wo and then lo very payload something like that leke ri tshikan jaro ku limbacha mdanun a xi yi tivi fika hlamula sweswo. And then Mandla fika ti hlamusela duka yi tiva kahle danun ri 2008 ri nga yi tiva ri tiva yini hi mbacha na hey ku ri ku ta ri ku vuyeni. Even from there tlhela ya posta another post Mhayivava ti tsala loko Mandla loko a ehleketa hi mina wa juluka la a nga hlamulangi la maybe a nga yi vonangi a ni tivi. Even then se continue-iwa i fika a tsala post about interview leya Mr Post loko mi nga se vona yi kona la ka page leyi chekani ni picture leyi yi kona interview. Even then comment leyi ni yi lava ku phati leyi nga laha hansi laha kusukela la ka futhi ni blame Mandla ma ku vona la
la ni nga khata kona va futhi ni blame Mandla Gingirikani vanhu lavaya va hlekela the whole interview ivi ni ta tap bifa kambe laha hansi loko hi Mandla u ya va dyondzisa ne please yani ndi vuya kambe Mandla loko wena kahle loko u ehleketa hi mina wa juluka ne bo a ni la ku famba ni didlimpetiva mina na 5 likes ya wena a ti jiki ka va u tirheni na vo 5 likes a ti nga ri ku jikeni ne ivi ni then a tlhela a hlamula kambe Mhayivava hi this video a ku ni kombela mi ya vona ku video leyi yi na ti-likes tingani se mi tshika swa ku ni na 3 likes ni nga xi times 10 time xa 3 ya n'wina mina so a ku ri sort of like attack of course again ka Mandla ni Mandla i ri kuma 3 likes so no zama ku kombisa ku ya famba ma cheka that video do not likes to tala and stuff like that and then from there Mandla se dia posta na dona a ku ri the 2 ta December so possibly kahle a ni nga ri yi voni as a attack mina yo tsala ku YouTuber Facebook tweet blogger or gram machanga ma nga ku chavisa like vanhu lava zondaku va zonda vo dlimbeta vo swa I don't think ku attack le at all mara ku va na munhu wun'we la nga fika yenana a linka Mhayivava ka that post very Mantshunga MC ku na yena Mhayivava un'wana wa vanhu la a nga busy swinene hi ndlela yin'wana hikuva a ri karhi a zonda the artists or swilo leswi a nga swi hlamusela la Mandla and then from there Mhayivava a tlhela posta the post ka siku ra namuntlha namuntlha i 4 December la nga fika kombisa ka to the express swi yena matwelo ya ma vona mi ngo ba pause la mbona samari la ma kombisa ku mention one as vanhu lava criticize and stuff like that a hlamusela ku yena a nga support nonsense and stuff like that a nga support a nga pfuka support vanhu vo fana vo caterpillar hikuva swi endlaka ku va hansa and stuff like that and then Mandla fika dia commenta la thank God I was never mentioned but been accused kun bisa celebrity you and then Mhayivava still destroy a shade ka maybe wena CEO ya company yi nga tsala statement ma swona ku tile ku win so hi yona beefly hi laha hi nga yima kona ka YouTube ni swi vona nakona ku na some minor attacks nyana but ti va ti related ko mhaka yo hleka loko Mhayivava a chinga i va kha chingi hi mhaka yo hleka so beef mi vona ku yi sungule kwini ni post leyi yo sungula hi yale ni nga mi vekela screen hi laha yi nga sungula kona loko va na new information swi vula ku ni ta endla part 2 loko ra mi nge za mi subscribe ta kombela mi tlika subscribe thank you